Atongoria a ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro no mathiĩte na mbere na kambĩini cia kũhũrĩra irebe ciama cia mũng'ethanĩro meharĩrĩria-inĩ ma gĩthurano gĩũkĩte. Ũmũthĩ Rigathĩ Gachagua akĩhũra kambĩ kaunti-inĩ ya Kajiado. Wacha nione watu ya one term. Atongoria aya makĩaria thutha wa kũhingũra wabici cia kĩama kĩa DCP mwena wa Oloitoktok gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya mũhuro. Arĩ ndukũ ya kerĩ mwena wa ũkabi-inĩ maugĩte President William Ruto nĩahĩmbĩirie mũtugo wa kwĩranĩra tabarĩra cia ũthii wa na mbere iria itambagĩrĩria. Akina mama wazee wale ya miaka 70 mwezi 4 hawajalipwa, si ndio? Ni uongo mtupu. Sasa anasema ati apatiwe miaka ingine 5 ati akuje ajenge barabara, ati apatiwe miaka 5 akuje ajenge damu. Ni uongo si uongo? Ni uongo si uongo? Sikasongo ameharibu uchumi, SHA inafanya kazi hapa. Oloitoktok ametengeneza mabarabara ya lami. Aende asiende? Aende asiende? Oloitoktok imesimama katika mahali ambapo hakuna maendeleo. Hata nukta ya kilomita 1 hakuna lami. Stima haijakokuwa connected kwa miaka hiyo yote 20. Marauga itanya rĩake no gũkungia a Kenya wara nĩguo makamũcokia ũtongoria-inĩ. Sasa akona a different narrative depending on where he is. Sasa mimi nimeambia hii Wajaluo, nyinyi hamjui hii mtu. Simuuliza mimi, simuniuliza mimi. Atamkoroga, atamaliza ODM, atamletea nyinyi shida, mwishowe atamwacha kwa mataa. Sisi tunasema huyu jamaa lazima aende, kwa sababu uongo wake unamtoka kama kifaduro. Mnajua kifaduro? Yeye kila saa, kila dakika anadanganya. Oho nĩ makumithĩtie ikuũ iria ikoretwo ikĩonekana bũrũri-inĩ makĩria iria ikuruhanagia hinya mũkĩrũku wa borithi. Rĩrĩ thirikari ĩbangĩte kũrĩa bamĩrĩ ciarĩa matũngirio nĩ mũtino ta ũyũ hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mbeũ njĩthĩ. Mwena wa Elgata Enkima, Rigathĩ Gachagua akiuga mwaka ũkĩte kura iria President William Ruto amathĩte mwena wa kĩrĩma nĩ irĩkĩtie kũmwamũka. Wakamba wamemuacha, Mulima imemuacha, Wamaa wamewachana na yeye, Mijikenda wamemuacha, Wakisii walimuacha kitambo, Waluya wamesema wataki mambo yake. Alikuwa anategemea Wajaluo. Hii Wajaluo wakapima, babu wakaenda pale na Sifuna akafanya mkutano. Kasoko akajua Wajaluo wamehama. Inji yote inalia, wanataka tuungane pamoja, tusaidiane. Ndio sisi basi tuko na muundo mpya. Handũ-inĩ ha Inooro TV, Njeta Theory wa Bogo.